Aqui que m'ha costat de les muntanyes, l'aigua que hi beroi, que avem tutu beroi en dret, el golf de Gascunya, que meravius. Taiu anglet que é comune pregunament Gascuna. Quan vieni surfar anglet, que em senteixi auta en Gascunya, com estou si en les lanes, per exemple. Qui que avem lo parat era subent de poder emplegar l'elenco da plus besis, da plus vieix de nusta. Iu que vai curs a nusta o bilatge, de exemplu xannades, e que hem aquí sarabantina d'amics que assaiam d'emplegar l'elenco. A la vez que ha udint tots els niveus, aco, efectivament, que da lo parat de poder emplegar-le, més subent. Que sèiem de mei en mei de l'emplegar, que parlam a les nostres filles en gascú també. Les nostres hembles, que són també occitanofones, d'un meu costat la hemble que parla tostem en occità a la mainada. Jo que hi ha hagut caminaire a l'escola, du cop que hi tostem udrin en tenu de l'escola. La famille també, però que hi havia els grandpais que parlaven en gascú, que hi ha pres meitat a l'àrea de 20 anys o 25 anys que desbrombat en tot seguir curs d'occità. Jo ne l'he pas jamais après a l'escola, n'avull pas aqueres cadences. La qüestió que m'interessa prou de d'hora, que l'entenui udin en la meva família que demandei ao meu grandpai de me la voler parlar, que refusé en disem que n'era pas jo l'encu taus mainatges. Donc ne sabia pas jo a l'époque qu'il y avait l'encu qui eren heites taus mainatges et d'autres taus adultes. Donc ha calut qu'aprenus si udin solet, et puis ha cagat los vieix, quin dises aco, quin dises aco, e bé per què et dises a tau, etc. etc. Et puis après que encontrei persones qui abunen veia d'en transmet udin. Donc n'estu pas una transmissió briga natural en el meu cas, mais totun que participen a aquesta transmissió. Du meu costat, que són surtout els vieix d'udin de per tot acabat los col·lectatges au liceu e arrun a l'universitat, que em den lo parat de poder entendre l'elenco nativa e que s'és a tau. Surf per mu che il rapport alla natura che più pregun che fai su da a la playa per mu io demura su la tabaiette pendant ores e ores a prendre lo su de mbabas. Du cop che abbiamo trovato questo sport e che il legame alla natura che è pregun. E aquí che m'ha costato delle montagne, che ha l'aigua che i beroi, che abbiamo tutti i beroi in dret, il golf de Gascunya que meravius. Que veritat de bé d'aquí el senyoreia a les muntanyes davant aquest golf, que cucaré d'extraordinari, que em prou amorós també, fa just tot Adrià que s'hi entén en muntanya. Aquest lligam d'apu element poderós que ne podem pas maserar, que podem sonc apribada udin, mais cops que hi ha, que hem obligats d'haver el rigor de cada moment a estar en securitat en aquest element que ne m'estrellem pas, en fet. O de HRP. Et de HRP, exactement. Et de saber dire que cau HRP. Et donc aquest element que est més poderós, la potència de la mà, quan les andades eren 1,50 m, 2 metres, 2,50 m, que hem xic de causes. E aquò que hi pla, que són elements que boiten el cap, en fait, la nostra atenció que virada sonca sus la nostra capacitat a superviure purament e prendre plaisir en aquest element que és extraordinari. La nostra disciplina, que c'est pas ce que penses, mais que pensi que è una disciplina cascante, en fait. Que è una disciplina que cascanteia, aquò que petrochimia, la rosia, quan abbiamo pas lo sos, ta scrumpa una taula de justa, aquò també, que petrochimia, que arrosia, dap tilies de beire, e les nostres combinacions, n'en parlim pas, que en parlàvem en d'hora. Les nostres combinacions, aquesta que era vieia, que són 3 o 4 anys, e deia que s'esbrigaia, que s'espereca, e totes les brigalles de plàstic que caden d'aquí, que feneixen en la mà.
Donc en realitat che la nostra sensibilitat, per contro, io che sono invergognit per l'uheit che si cucarre l'activitat ligada alla petrochimia e seconda causa, l'uheit che prende plaisir a estar in aquest element che è la mai de tot, che evidentement che viene aguzar la nostra sensibilitat, ma il material n'est pas encore la how-to de l'enlloc. Io deia de la mea famille qui a eu costat bascu, la mea grand-mai qui a eu mai bună qui era bascu, de Begios, et se me semble Clement Sutabe, qui a here de famille de gascun qui an eu pai ou eu mai qui vient du bascuat et que la medici causa au bascuat, souvent las familles qui sunt mesclades, que avem eu drin la medici culture, las medices montañas. Que podem dir eu que am eu poble qui lu medici e d'ap dues lengues diferentes. Effectivement, comme toutes les six des familles qui sont souvent, comme c'est dit à dar, charnegos. Per contre, io che tieni a dire che taiu anglet che io commune pregunament gascuna. Quand vieni surfa anglet, che mi sentesci auta in Gascugna, come estusi en las lanas, per exemple. C'est nos Pyrénées Atlantiques qui a mis de 60% de las escoles du Purmegrat qui perpausen un enseignement en lengu basque, en euskara. Et sur la partie de Biarnese, comme à l'entour de 10%, donc il y a eu payer de las causas. Donc le cami, beilung le cami, taus Biarnes, taus gascuns, occitanofones, qui pensent que les deux lengues qui doivent coexister sur ce territoire, vraiment loin d'estar en concurrence, qui sont une complémentarité, et de toute façon, que savons que la demande sociale existe taus deux. Donc, à quoi que l'on me sentit, que c'est qu'il y a des lieux de la CAPB, de las communes gascunes, qui sont étroitement estacats à la gascunité de la loi commune, qui pâtiment nous aux gascous de la règle de communication et d'identification de la notre culture en l'espace public, qui est vrai que quand arrivons à ce qu'on appelle la côte basque, la stabilité de l'euskara qui est meilleure que nous passe là du gascon. Donc il y a encore aquí un grand travail et à ce qu'ils pensent. Atau. Saibede, aqui o que é maumiei do paradis, taiu. Aqui que são taules de segunda mão. Ce qui lumei e crumpiu quando em besoin de cambiar de taules, o que é o caso d'ara, que spi sur toutes las taules qui ne sont pas nables, para uma taule que se pode ocupar herbiste. Purmer surfada, clac, plegada en dus, a qualche spot, che ad arre dap il mondo che abbiamo là, che abbiamo la horreur permanente taleu che ha andades, donc du cop che podem tumar d'autres persones. Donc io che hai servici su tutte le taules de seconda mà e a che ne bis ua, che mi può interessare, donc che mi calera pensare fait che les quantités de taules qui cerchi in tout cas. Taules que nei, vieilles, ad ara, donc la petite darrere che deu sta la bune, ne m'agrade pas de crumpat a crumpa, che premo a che eu besoin la taule qui me serveix lumei a che eu taule qui començava de vieille. La rosia che da plasannades che sguasta,
aiu que las hei dura, las taules qui ei, do che bieri sus dus utres taules, mes che sunt taules da plas quau e va surfa pendent lieu i de nadas. Me tuts ne sunt pas com iu, che n'ia qui cus agrada her d'abe taule, ta na surfa sus taurdi d'andada e d'en cambiar pas ca de sazu, me pas luei. Iu n'abbei pas brigata, ca sai de... che m'heschi n'abunda, cum disem. Asiu qu'il y a la particularité effectivement d'avoir expositions d'esparieres entre la grande plage et la coste dos Bascos. Donc, à quoi qui est intéressant du point de vue du surf, de pouvoir avoir andades d'esparieres selon la trangada. Qui est un endroit qui connaît, vraiment qui a l'effet de toutes les roques à serra, qui va tourner orienter les andades, que connaissons surtout la roque de la Bergue, qui est plus iconique, mais qui s'appelle en réalité le Cucurlung. Donc, il y a un gascon qui a serra, qui a le basta, la basta qui est une plante qui vient au ras de la main. Ce que vedem a serra à la sortie du port vieil qui s'appelle le Bucalot, donc qui a le Bucau vieil en las lanas et ainsi qui a le Bucalot, donc la sortie de Cap Talama. Tout à coup, qui sont toponymes qui font partie de l'histoire de ce log, de l'histoire locale de Biarritz et qui s'est écrit dans une grande partie d'un gascon, effectivement. Que vedem encara tralles du gascon asiu, que avem les crampotes, un gascon que són crampes de taille petite qui permettent d'accessar els pescadors, el material, etc. Haver un contacte, una sortida aquí d'aviada de Cap Talamagrana a poder anar a pescar. Que sei que n'hi ha qui s'appellen d'aixedisa, d'aixeha, noms atau qui són típicament gascon, mais que veig que hi ha d'ar crampotes qui estan arribatiades i qui han d'ar un nom en basco. Io asiu la gasconitat que la senteixi her menys, mais ta esta honesta, la basquitat tampoc ne senteix pas her. Contrariament a d'autres villes com Bayonne o Anglet, on la toponimia hi caden balu dap la segnaletica bilingue causes atau, asiu la gasconitat que la caus cerca, que hi verdaderament hi ha toponimic primari qui continue d'exister et qui est une estudiada et que la cau en a cercat se la volem trobar. Mais qu'hem asiu taiu sous punt de contact entre les dues cultures, donc d'appelements gascous esbarriscats cap la vila. Ce qui amuchem en cerca a l'universitat, que l'ulievade me puderus qui résout aquest territori basc uei, que le tourisme. Que quan le tourisme gahe la viada, que he a dar més de 150 anys, que cau saber, per exemple, que l'imperator Eugeni, que vienu mant un cop a Biarritz a prendre els banys, com diuen a l'època d'aquest moment, i que era interessada pel tipus tradicional i folclòric basco. E que us volia veure. E donc, aquella que és la causa sabuda que París, et dap l'arribada du tri et le développement qu'abat le tri du tourisme, en fait qu'a calut à un moment dat apressar aquel folklore basco de l'endret on a recutiven los turistes, donc la garra. Et qui a comptat d'aquest moment avant que los capulats gascous de Bayonne particulièrement et voulun qu'est si possible d'amuchar aux touristes folklore basco, donc que la temporada, per exemple, au començat du segle XX, qu'avum la mudada du museu basco qui era codar a Ustaritz, a Bayonne. De captar Bayonne, t'au poder apressar que pramu de co d'auius que aquest museu, que s'appelle encara uei, Museu de la tradició basco i de la tradició bayonesa, que són dues causes d'esparieres. Que trobi interessant des dir que aquestes cultures ne són pas pauhicades en el temps i l'espai, que són mabedisses i que van on hi ha acabat el temps. Se consideram que efectivament tota la temporada aquitànica preromana hese que una certa forma de la basquitat est puyable qu'au Garonne, qu'au Bordeaux, que vedem que da plus romans la latinització que és a repè, et a dar que tourne prava de cap au nord, pramu justament de rasos de comunicació que est important d'aquests territoris a vocació turística d'haver una cultura que si benedera, que si bededera,
Donc, aquò che è un'undeiada culturale che ha il tempo e l'espacio e che pensi che le linee che muderanno in guerra.